Ni wirigiro bwakwa nwithirite wina ugoro bubwega ningukugwa togeni kiri Nteto chietu cheru thaa ithatu iri tariki 2 mweri jwa mbere mwaka jwa 2024 hamwe na nteto iria nkureterete ni aciari guteta ni bakuinyirwa kugura into bia aritwa cukuru na biri na goro. Wenda ithile kuga MCA bagakurukia watho bwa budget ya kung'anania kigina wodi-ini cionthe. Ngwataniro ya NEBA na mikawa Tharaka kuga gwitia kwa garama ya utoro ikuringithite biashara. Kirima karika 2023 tugakuretera muthiaju wa kigerio kia KCP gukinyaniria CBC. Mwonanire to mathithio ni MAUREEN Kome na ningetwa MAUREEN Kinya na Nteto chietu chiriambiria thaiji. Munini wa Rais Rigathi Gachagua noritie rwangi rwa nthikiri kuthingatiria na mpui na gwikira mpene ya antu baria bakuringithanwa na gikuo kia David Muthiani Sniper uria woragirwe na njira ya unyomo mweri jumwe muthiru. Akiaria mathikone ja ithe wa Seneta wa Nyandarua John Methu, Gachagua augite ta thirikari batetikiria uragani bwa antu batina maitia gwita na mbere Kenya untu buria bukugwatwa mbaru ni mutongeria wa baria baingi mbunge nene Kimani Ichung'wa uria kinyawe ethirite akiuria rwangi rwa ukaria kugita mpui kurikia utwiria kenda Sniper anogokwa akiuga ati nja yawe ni ugite ati thikwa mwanka kioto kiawe kionore. Watu wa Meru, Your Excellency, unajua wako na kijana rika ya Senator wetu Methu. Kijana alikuwa anaitwa Sniper, who was a social media activist or a blogger. Mwenye aliuawa. And Your Excellency, because we have said you are the dispensation, the third dispensation of our republic that you are leading today is to ensure social and economic justice. Your Excellency, nafurahi DCI wanafanya juhudi kuhakikisha that those who killed that young man in Meru County are brought to justice. And I want to take this opportunity to also ask, because we have laid to rest Mzee Michael today. The family of Sniper in Meru are yet to lay him to rest, awaiting justice. We want to ask both DCI and the office of the DPP to expedite the investigations and ensure that those who killed that young man are brought to justice and charged before court. Because, Your Excellency, as you promised when you were sworn in, the era of political persecution and executions must be behind us in our republic. We must have a country where the rule of law and justice and are the order of the day rather than the exception. Even what has happened in Meru, huyo kijana ameuawa. The law must take its course. Na tungetaka DCI to quickly conclude those investigations. And whoever is responsible must face the law, irrespective of your political position, irrespective of your status in society. Because the law is uniform to the people of Kenya. And that is what must happen. Onde aciari bakuibanga gucokia na cukuru ni baguteta ni kiria bakuga ni bagutintikirwa kugura into bia aritwa macukuru antu abagura ndukene na areba kwenderwa na maguri ja nthiguru ikiringanithwa na ja cukuru. Baugite Minister wa Kithomo amwe na agwatiri bange ba Kithomo ni betikiririe aciari bagure into ndukene ndi arimu anene ni betete giuta tena untu bubu na ndi bakiromba Minister machogu gutonyera untu bubu kenda kubeberia kinyamara giki. Dennis Mugendi na aranirite na aciari baba atuthuranira ripoti ije. Aciari ni betite na mbena kwibangania kenda gucokiana bao macukuru. Indi bali na malalamiko ni kila bakwathira ni arimu bamwe kwende into bila bikwendekana macukuru ne na kuthukia mantu barendia kina magurija iguru kugua ni thenwe na uria gukwendwa thoko ni mandukene na ibandene. Mbere pio ndi muciari andi umwe mutongoria urethe atongereti acia indene Meru County
kwa ni boya Bruno ndo thirikari ya Samoei Ruto no ndo election mwaka muthiru tukuthire election ya chari balalamika muno bakenda into skuru ni arimo gwetikia president na afuatilire mantu yau na arauga tindo ibatere kwendwa skuru na waziri ora tari ndene education irony president amake sure tindo biko kwethia bi skuru na this year kana mwaka yo chukuru nyingi cha follow the instruction ira president yanire kana ira washiri wa education yanire na shukuru chibithite mantu yau gwetekia mwanka ire shukuru inkai sana ndene Meru county ikwira antu baore into skuru imwe ya area akangeta kila kitu iko shule pale tutakwenda tutura kumenya kithia akangeta itindene ya thirikari Kenya iketo mitukuwa kangeta mantu ina yoyo principal kangeta ngaus mantu akwenderia ciari into kale baraka mantu nto ya yau boya ile kuna shukuru area ayo to mwangaus kinyayo kinyethete kwendi into skuru ne kundirect mu ciari na araba tiota kurinto biawe that is not right bote uma mu ciari enake kurinto biawe ara kubaterie likiye nukumanetie na kinya MP beto na kinya antu bange bara nene thirikari nonto mwarimu kethwa nako asiari bagulalamika no kendo mbere MP kana munene onge atikubwa malalamiko ya asiari nonto gwatwika abiasara bo kuona bare amawa bawatete matire sika bakwenda kwendia iba kule taxi niba kula kila kitu niba kula nyumba ndiye kule kwa toka skuli kata biashara sasa kubomeria alitoa na kwenda sinto anto that mean biashara iba haba kwenda ngua na ila tu na mama atresi bakainga biashara kan kwenda kula thirikari ingilie manto ya na kinyama MP bakigisa ngonto intobi ureta matresi ye matresi ureta ke skulu kaiboni ngiri dato lakini yao kaiwe kendo 15 kanangiri kone kwa musiani na batena kinyamba sasa kinyadi onkwa seri batarere teto yudrikani no lelie ti aciari aki mantu jaja inyite kinya biashara bari bongwa bari na Ithatu Nteto bagwite minister wa kithomo abunge na atongiria bangi gutungatira ndinde mwandio uniform hata unie mawa oni ankoringithe kamone ndagwira thirikari ndakenire ndagwira thirikari yaua ati nguo tubati kwendira muciari ewe rotha aura nguo ara kwenda lakini leo ndienda bayokiria tagari arimo bare bakwatha aciari weta kugura nguo nduka fulani bakara tagaba ruthete njama nduka ere bakaiga nguo ciao no bageta kwenda iria na arage sirisiri kwa bayokiria tagaria muguto ta yoyo akana karaga gweta skuru ndiyo ndia magana jana lakini eta skuru eta kwenderwa muguto yo amona shati yayo ati bare mbira bare ndiwe 1500 kariara nani muguto yo na shati mbenda ya 700 arimo benda pesilipu wali barute moya koritara totegwa na bendi nguo tukiendagia na inkwera thirikari yo kietagaria baraba kugura na usu baraba kuwa nguo igoro nduka fulani kana bendi cukuru bayokiria tagaria kenda bona customer muyumbe to njanpo na batu tuthikira atutelia tutikomba kuria into skuru na bici name no ndo bici ero sana na into ibobiterie na njire kuona mbeta utekuona Dennis Mugendi Weru TV mucine o Maua kaunti ya Meru. Mbeu mbithe kuma Mauani bameneretie abisa munene wa uriti ngugi bwa mwingi kaunti ya Meru James Mutia bakimwira atige kwagira munini wa ngabana Mutumantu Ithinki Anthony Bobo ni nyuma ya mwambirio jo kiumia giki Mutia kumira na gucokiria Mutuma mwira ni kagutumirwa gisiasa kurwa na ngabana Kawira nyuma ya Mutuma kumwira atige gutumira inya yawe kuthamia ariti ngugi ba thirikari gutena gitumi nkurukia yuthi baba baugite we atari akiri mantu ja guchwa kioto kia mututigi sniper na umete gembe ende ngugi yawe ni gweketha atongeria bangi Marion Karugi na KINYA vile excellence amekuinua mwaka mbere we kwanjiria ngui yako ukia kwethia deputy governor weto your excellency na kwa mucharo munene ingo vita nango weteke ngambe south kia minister ina wekirie uona kana yakyo ni miario James Mutia abisa munene murungamiri obisi ya mwingi kaunti ya Meru ya kumeneria munini wa gavana Mutumantu Ithinki akiwa nenderie tekia minister kirakwa nikia ya thirikari ya kaunti ya Meru miario yukiri ni nduki mbithe kuma Maua baraba sumerete kuthetera Mutuma na kuwa bo Bruni Orongo bakimuria na iwate na munini uyo wa gavana na mwete yokira batiri bakiwa Mutia ni muntho wa Muyembe na nareke siasa itena mwerekera kinya itene ari utethio wa guna Muyembe kwenda kwira Mutia ito muici
imuntu tumiritwo ikawira kurithia antu betu kubutithia na betu na ubandi mutithia no tire ana babonthe babuti na kana babandi mutu tire twona mutia eo public service eba thetaira ende mutia imuntu wisikene na kura antu bana wetu imuntu tumira boboe na itu mwira mantu akweriwa ka mutumantaka tutitikiria na twakaria mwana wetu mutia urarungamira otwira kanya ka waziri deputy ngavana nenderie ukira sewa ka deputy ngavana ntaka turenda utwira kanya ka ukendirwo mbesa yana kenderio oo na ire ke yani na no ai kinya kanya ku kwike yani ndwa ekawira na mutia na deputy governor ntukwira to baswere in twetete residence batwe anto atwali to mutuma to ingilero kwa tuko tukuma residence na ndebyo to kwenda kwira amero mutuma utekanya ewa kinyaka mwerio barabara ikawira mwangaza mutia kai murongo wewe ngo kabisa no kumenya iwe wawithirie thirikari Peter Munya wawithie Munya ye waziri na thai no kwitinya ngavana uyu kwitwa kawira na you are shameless utena kinya ibo kenya Anthony cia kanywa ukiriria reverend mutuma deputy ngavana kanywa ukarunga makurumanga deputy ngavana no amwira na rutero arungirwa thirikari ukarungama ukaua atige iteka CC kya Igembe South nika kienderwe wowe no ntewa mwandikani wenderie iteka CC kya Igembe South no wenderie na mwana ora bwaringire transfer bo Murita County and Quotas Department of Procurement bo mwende mwanka nara kianda mwana ora tete kutangue kali nao na ikuntu kutena nyangwira bateri kurita. It is wrong, it is shameful, it doesn't even make sense. Na mutia, you are a disgrace not only to the people of Igembe Central, not only to the Igembe people, to the Meru people and even to the Meru leaders. Waso karenge wo wote antoba Igembe babuti ende wowe okaria public servant antoba yo na ni akoye itonga kubu aimuchie Murethi ari muchie Eleni ari muchie iwo babutire Mrs. Ntwerwaki ari muchie iwo babutetherie uri kunkuma kwa public service mutuma twethingia aria kethetera ntu beto no ntu twamuringire kura benda kawira mwangaza nikenda to represent tukaria ntu bari njoni ya nyambene nawe watura we mukanusa no we murumanga ayuthi babe na muthuro bari muria na atethia akariba yembe kiritwanya tongwe kinyarira ari thirikari ya mbere ya gavana Munya na mwakene yoyo mweru na kinyempala no ntubira miru bakwenda ni witi na mbere kumakiri thirikari ya county inde siasa cia urongo thirikari ya county government kuma yo tonya wathanine twina mwaka yumwe ni mbie tumi utarunga ringi wira antu ba Igembe South deputy ngavana no nenkanire kanya ka waziri ukia kutwira thai katukwira bwana mutie tukolelete muno na twakuona muchetho yo yuro chetha ke thirikari Munya iyo wiyite ayo na murango yo wiyite ayo nyuma katuka yo inga bwana mutia na mutia nkuriga ni kintu kimwe wowe kurona deputy ngavana mutuma uringiri kura ambo menye we mwaka 2022 no kirire okinyende bene urasuki late ati wekiwa mawimbi ya siasa baya ngenta na kamuntu kanini onto ya wenda omire kwa lakini ora sukila wibo tena kinyamoro authority ekwariria mantu onto ya kuhusu mutuma bwana mutiga 2024 tushaianza mantu ya blame game hiyo ishe ile kitu tunataka kuona hapa Meru County saa hii ni maendeleo na yethira ya huo tiomba nayo owe tuma muromo no kire mwanka itarira ukomba kuritwetene kiu wombere kuewa muthia ni bakumuria ni mbetumi akaria mutongeria wa thirikari ya county ya Meru ataweta mwambo kinyayo mweyo kurwira kioto kia mututigi sniper uraba umite nawe wodi nemwe na gicione mbunge kimwe kuma mwane tu sniper korwa ura umite wondi ne kengo wondi ne umite wengo Igembe East ntaibu kirite kinye sauti kinyere kwe komeneria kana kinye kurira kana kinye kwithikira na family re sniper lakini thai no kona sauti ewukiriria mutuma wina kinya ndabu tumia mutuma is you are seen in the current county government. Number 2 mutuma must be respected at all costs wende kanore bwa tutaga tuinde Meru yonde ina kiriro Meru yonde ina kieba Meru County is morning na thaira kwa tweka itukuibwa mutongeria umite especially rutero rwa Igembe East tawe mutiga thaira kareria mantu ya kulukire ati ya twanya turatwayanirwa ati twenderwe
na mutigate kwariria the current issues ira siga affected inya antuba constituency ke yongwa tayo Igembe Central atirariria mantu ya mwanetu uraombire wa abducted na aromba kubwithiru kitendo ke unyama sana mutiga twikuria owe rokariria mantu yara yakulukire no ithiro tirariria nyamantu ntu ya mwana wetu imbicha iri kuyongwera ukondo otwonia utena mwambo yo muwite yukoni kiriro kya mwana wetu uri nene mwana wetu uri kaburine ende boe nabuo nibokorwa mutonyukwe no rumi Nkiripotera Weru TV kuma Mau Igembe South Mbito Marion Karugi wa KINYA. Mutongeria wa baraka imbunge ya Meru Mwenda Ithile augite bachoka kuma rutha bagakurukia watho bwa gutigira ward cionthe cia Meru ni kuona kigina kinganene kia witi na mbere nkuruki MCA Ojo augite kiri budget ya mwaka jo 2024-2025 bagakurukia budget kugweta murandi kenda kwebana na MTF kagite ne okaune amenerete Abisa James Mutia mwirane atige gutumirwa gesiasa kurwana munini wa ngabana Mutumantu Ithinkia Muthuri Muriuki ni agutariria nkuruki. Mwenda Ithire ona ni mutongeri wa urabani ndene mbunge ya Meru na kinya no MC wa Kithi na ndi achumirite gunya mwaka juju watikira ukeja kuthura manthu ya thirikari ya kaunti Meru yatithwa yigita bwega akiwa kira ikabata ni gutigira witi na mbere bukinya maturene bire bionda twitha twisukumanira batu in development ikinyila mwananchi na nkiakona development cha mwananchi ichi utangirwa imbwirite kwari for example ruare Meru ngatumana ngauwa na igirwe ngiri imwe aita ginyithirwa mana ila ina mpara so akaringaringa mpe arekumea manana na yaita na batu bira tuwiti bontu tuwite ngiri imwe eri in full kana mbeje iri burete kwa Meru chiri in full chita ke development na nkenda kuwa mwaka yo tota lose hope na opura tota lose te opo yandwa ote mtu ai na nandwa atuta lose hope ya kuhakikisha development chokinyela mwananchi kinya yo mandu arankona ya tisa sawa na yatu itaboya nketha ndi mustari nombere kwira Meru no to waka intimidated nya thantu ibakura abaya na views choyo ntu ya sniper bado te mtu aka intimidated ene Meru no to Meru ne tutwinde nkenda akua kinya mantu a sniper justice itochwa justice na itokwa na justice yonekana very soon thirikari ya tuturiri ba boraira sniper amna bubu awiteke mwaka jo thirikari njobe ketho bagikurukia mwaka juju baketho bakiathura kigina kira kinya kiwandi cionthe na kimbajeti baketho bakiuga mbetsa cia tumiko wandi na imurandi juiku itowira tukareta kintu goto equalization bill ya towira tukareta imiretete mwari yuele na mireta mwari yuele bill ya tumekulukia obora ward at least the ikona equivalent development cia 30 million obora ward yone 30 million weta ngavana na kwenda kana ati kwenda obora ward yone 30 million purabungi imantu ya itemized kana program based budget tuhakikisha ndene mwaka yo nondo ya mwaka twakulugire million twakulugite yo thira twakulugite million 734 this financial year twakulugite 734 million cha barabara tuta specify the which roads na ibondo ngavana ayo kirie ta chionde at once ekira na kwanda wikira utukumenye barabara iri kukaremo so this financial year financial year twitite budget ya tukathithia turenda kuthithia budget ikwa identify project ina project na budget ya project na nara project iri na marietwa kenda twakisha into bya Meru byokinya byonthe bitokeletwe te Meru ona biraro ona mandibuti akaringaringa mpe ona meringeti akaringaringa mpe ate kumeana aburete kwithira aina nyumba ate kumeana aburete aina barabara inchia lakini obiraro ona akaringaringa mpe turenda wakisha byonthe byokinya this financial okulukira legislation chia tu cha assembly lakini mbango jo MTF jajurigiri kwambia kuinja barabara ndene kaunti Meru mandethire tho akiuga uju MTF we yakiro 531 million out of 734 million chati ara 203 million na 203 million ukinya tukanda kumeatura assembly inaita MTF Meru na menya MTF itekara karavati MTF ite kanracha tukumea barabara chonde ni twekini kwenda Calvert ni kwenda Nracha lakini MTF ara ikirie mbeje chonde 531 million itekaira Nracha MTF last financial year 90 million otino ya Grand Nracha 90 million itakinyira wondi 26 ne 531 million tutukumea the kaomba kulukana no twitina machines cha kwana tutukumea the kaomba ere ambere ya wondi nereko iwondi ere wikathilikilia we don't know imundu na turi muthiene ntumwa niki chief officer Mutia akimwira uju neshima ndaigwo gwange tike Kigembe South kiendwa
itikira no bwito to ina kenda ro kira na to awita assemble to explain ine itikira kenda ru no to ga gwetha into bia mero kabi kwendo itike ndo etha kenda ro mutharaka tutukumetha kenda ro muntu isiolo ka kenda ro county tutikumenya so itokwenda to ira ine itikenda ro no to gomba gwetha gwena ukumania mutia to awito to elese au boyo to elese imbibie thire bire urete ro gwete kiagembe south kesi kienda kwa tukwenda kumya manto burabungi o chief of Zamutia ko tumura kureta siasa imbi ndene mero no ntwende ko kwenda ende kureta mufurugano yongi katika ka deputy governor na governor membi tokere era membi ora manto aweta tombo kira lakini wo tumura kwenda ko thakothia kureta ndo aringi ndene mero no nto Muthuri Muriuki Weru TV mutino yokangangi Etana mbere kurumira Nteto chietu inchokerete nyuma ya kagita agate kuraja na chonkuruki. Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nunua mabade. Mama mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade. Mabade raino, ni raino, ni raino. Mama mabade raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Why Meru Heights Luxury Apartment? Experience the world of Meru people like a local. Stay in a home, not a hotel. Whether a single, a couple, a family, or friends, Meru Heights will provide it all in a nutshell. Set within a walking distance from Meru town and the Greenwood City, you can experience Meru beautiful sceneries, facilities and services as you live in a luxury apartment surrounded by evergreen scenery. It's strategically located 1 kilometer from Getembene on Kaderi Dhongo Road and along the bypass. At Meru Heights Apartment, you are assured of sufficient clean water, 24/7 security, spacious parking, and ample outdoor space with an aroma of different flowers that leaves you more relaxed. We have well-furnished 3-bedroom self-contained ensuite with a natural surrounding that gives you a cool breeze, fresh air, and a skyline view of Mount Kenya and Nyambene Ridges. Call us on 0748 663 210 or email us info@meruheights.com. Meru Heights, the home of your unmatched comforts. Karibu Fredo. Sawa kabisa mama. Kuna marinda kweli? Ai, tuna marinda ama ingie mdo Jude. Oneka kama marinda. Kuna marinda ama ingie. Kabisa. Na watara bwango wewe. Karibu sana. Karibu. Nĩ kagita kathigonku kagitaga kũringa luku safi tukugwate ugeni aja ndukene ya nguo ya Pred Fashions Maua turi na nguo mina mikathi biondo na iratu bia ekorona twana kuma nthigurune cia Turkey, India, Dubai, Vietnam, Hong Kong na kinya New York na nthiguru ingi cia ome. Digonko nkomenya kuya ntomba ulia aina tomba kugura nguo match. Karibu sana aja uzo kwa Pred Fashion Maua kumbe kwithiro kigurira nguo especially baba na mambura tathai kwena bangino ndhakai na agoga ekira nguo embe mwana kwigwa bothoku. Karibu aja uzo Pred Fashion Maua.
turi Maua Kasiongo akuena nyumbani chemist Mugaruna Jackmat Electronics na Shekina Hotel. Kugwata Nteto nkuruki turiongere kana turingire thimo kurukira 0701 313 254 kana 0741 776 655. Tukugwate ogani Imperial College of Medical and Health Sciences. Ngogea undagitare yamba area wamba kumenya kireo kwenda kuthomera kenda kitani na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bowi boma shukuru enja gaya undagitare egitaka ora college chionde shi undagitare batiko geta kuthuranira ritwa kenda bomba kwa ajie motungata ja mega na ere anja buru egatara ritwa kutungata ajie boega ndegorone onde. We have invested in a modern library, modern laboratories, microbiology laboratory, chemistry lab. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits, such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. To kwa guarantee ugakenera gukaragwa kuaja. Kuiritaniria kueja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Uteko ringa ndari. Tuenda gazera mega kiria ritobeto kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ujukane bwa Januari ne bwetete na mbere itoko gwato geni nonto wa manto nkoroki aranire na tuko kurokira 0719 223 223 kana waandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana wete kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Happy New Year, out with the old, in with the new. My name is Azia Nasenya, also known as Cecilia from Pink Ladies. Red Brenda, and I'm playing the role of Stephanie. Pascal Tukodi, and I play Charles on Pink Ladies. And I want to wish you the very best this year. May this new year bring you new opportunities, new goals, Banaka, Baraka, new success, and may all your dreams come true. And I wish you all the best in 2024. I do pray that this year all your dreams manifest. Happy New Year. A happy New Year. Tunawapenda nyote. Keep it locked on Pink Ladies. Continue checking Pink Ladies on StarTimes. Have an amazing 2024. Are you ready to take the first step towards an exciting future after KCSE? At Jordan College of Technology, we are a community of dreamers, thinkers, innovators, and achievers. We train over 100 government-approved technical, medical, hospitality, and business courses in diploma, certificate, CBET, short courses, and driving. Our world-class campus offers a variety of co-curricular activities, state-of-the-art facilities, and lifelong networks beyond academics. Apply today for our ongoing January 2024 intake and turn your dream into a reality. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Elimu Center, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Ngechokera na Nteto nkuruki ngwataniro ya ene mbana mikawa ntere cha Tharaka bariuga MAUREEN ja Disemba ezi batiro na biashara ta miaka ya ukabere kukurukira mukaririgite wa biashara baba bariuga MAUREEN ja ni untubwa kireba kuthugania ni gwitia kwa garama ya uturo batirona ageni na customer mikawene yao untubure abo baringithitie bunene bakiuria thirikari na ndi gutegera bure yomba kwenikira Kenya garama iji ya uturo. Kirinya mbura chethigo nkona kugarura mwangacha hindi wichiumbite kuringa anene mono biashara pa mahoteli. The last year and this year is the worst. But unfortunately this year, this holiday, vacation, December 2023, it has been very, very bad for us. Kinya tukumea watu kaomba kinya kule Nteto. No, during the December holiday, tudukagia the best and hospitality kada baba kuadwa guest. If you look at the compound, tutina more than 3 guests. Being on holiday, go to expect with this place you urete mono
lakini utire guests sireku utire bookings tu nacio kwa this year has been very bad. Aga kuringana na mukarigiti wa biashara ba mahoteli Nteto Tharaka Dr. Marciano Mutiga. Cheka I think the reason kana gitumi kia kenene ni ati antu batina mbecha utire mbecha siri in circulation na usually antu bana mbechi nini bathia bakautha mantu mara lazima maruthike no tutamwana emo mwangathi hospitali no mwanka bare bisi no mwanka bagure irio bya kurea kumbecha cia kuthi for leisure mbecha cia kuthi kujiburudisha ikanyia na antu bakarea gutwika bakathi mahoteli iromba ria ukiri thirikari kuria kana bombeka fuel prices to reviewed na muno inanyitawa power electricity. The amount of money we pay here monthly cia stima actually is like stima tukuthukumira tire ingitumbe kuchokia mbecha mibukoni mwananchi nikenda kinya mtu akitura maisha make onage kanya kuthi kunogoka. But if we continue like that itaka antu batakiomba kwithia bena mbeca cia kunogoka. Ripotera Weru TV kuma Nteto Tharaka Betu Paul Ogwakabithe. Seneta wa Meru Kathuri Murungi ni arombete uchunkuni bwa mpwe kuthithwa kiri wamba bwaka wa buria bwathithikire factory ya Kaguru mweri muthiru. Kathuri no rite rwangi rwa nthikiri kugwata amba babaka na factory iria kawa kaukendirwe arite za nyuma ya muchemanio na arimi baka wa baria banyamarikite nyuma ya kwirwa maketha jao mutugikare na ribotiji. Muthenya Joana rwa seneta wa Meru Kathuri Murungi na atongeria bange bagi siasa wamwe na atongeria bokaria kuma Southimenti ni bari ongerete arimi ba society ya kawa ya Kaguru nyuma ya bo kujira wamba bakawa mweri jwa muthia mwanka jwa 2023. Leo tunaongea kuhusu Kaguru kahawa iliibiwa hapa mwaka iliyopita tu bando. Tulikuwa kwa media houses tena tukiongea kuhusu kahawa kuibiwa kule Kodhine. Mwaka uliopita bado tulikuwa kwa hii vyombo bado ya habari kahawa kama imeibiwa hapa Bogeta East Munani, na hii mambo imekuwa too much. Mbona kahawa inaibiwa Southimenti peke yake? Kuna bahari nyingine mmesikia kahawa imeibiwa nyinyi? Na ile story tunasikia mtu anakuja anashikwa, watchman amefungwa mindomo. Ndisi haifanyeni kazi yenu. Na nande arimi bane bogeto doji kano chunkuni bo bokuthithika boigika wakaraka yerwe nibuitite kaora mono na niko bati kwithira kuri na muthuganiro ekirimpene ni untu nyuma ya wamba ukarika nkunia chege mukari mfamne chatigirwe kenine kyao kawaga kuiwa twethira nkunia ya mtu gwetwa Mukarimu tworia nkunia Mukarimu na ate kuthithia still as farmers no tukwenda kumenya nkunia Mukarimu na ate yajaijete factory ya Kaguru tutiendagia inya kawa factory mwena Mukarimu batwe endagia mwanya na twe tukendia geto mwanya so tutikuona na aria nkunia yucio ijire ciomba kwithira ciunganirite. Kingi Kathuri no rite rwangi rwa DCI kwithira bakithithia uchunkuni bo na mpo kenda kwa arimi bakioto haki ifanyike na tujue ikatela ya kuiba kahawa ni akina nani, especially tukijua nani hiyo kahawa inapelekwa kwa factory ya nani huyo Mira. Huyo anachukua kahawa ya wakulima wa Meru wa Southimenti na wa Meru wengine. Huyo tunataka kumjua ni nani, so that yule atashikwa hata kama aliuza ama alipeana, na ndio awe price lazima atupatie market rate ya zile kilo zetu walichukua. Nkuruki arimi bane bougite mwanka muthiru nyuma ya kigomania kawa kuthithika ja Meru na thirikari kuthithia mawatho ja Meru ja kawa bariuga mawatho jau ni jaba inyiririe muno ni kiria bakugora bendagiria kawa kao baruga chao ni charegere kurita ngugi na nande ni untu ni bamwenderie kawa batomba kwithira bakirwa kuma mweri jwe na mwanka muthiru. Kahawa yetu tayari ilikuwa imeenda kwa au miras.
Kwa hivyo hiyo license sa mila wetu ikakuwa cancelled withdrawn. Kwa hivyo hakuwa na license ya kumila, hakuwa na license ya kuuza. Ndio maana kahawa hiyo hatujalipo mpaka saa hii. Ni haraka gani walikuwa nayo kama sio kuangamiza mwananchi? Ndio waone kama ni katelo wanaangamiza, waende na haraka sana wa cancel zile licenses. Kwa nini hawakungojea the following crop? So tukirundi February, the first order yangu ni kuhakikisha wale license walikuwa na license zamani, hao watu wasifukuzwe, sababu ndio wanajua mahali kahawa inapelekwa. Wacha nikwambie wazi, the good thing was to vet, si kukata. Muthiene Seneta Kadhuri akiarire kukia mutigere Daniel Benandu Keneta Sniper. Mambo ya kifo yule kijana si ya siasa. Si ya mambo ya ama ya mrengo huu na huu wa siasa hapa Meru. No. Ile ni kifo ambayo ina affect all Kenyans. All Kenyans mahali wa Kenya wako. Kwa those people wanaitwa mbrogas wako kwa dunia mzima. It is ni case ya kusaidia kuleta justice to all these people who are suffering. Na kama ulihusika na hiyo maneno ya kuule kijana, wewe utachukuliwa kama criminal. Si ni kweli? Hata kama niko na ofisi kama kubwa namna gani, mimi nichukuliwa kama criminal. Mwingine criminal. Ndio tuweze kupata haki ya huyo kijana alikufa. Kumakaguru wandine ya Bogeta istige shigo mbunge kia Southimenti nke reportera Nteto cia Weru. Rea kwa rietwa ni Mutugi Kare. Mwaka muthiru nirio kirasi kia muthia kia binana kirageretwe KCP na gukinya muthia rugendo rwa miaka 39 ya mutaratara jwa 844 nyuma ya kuija kwa CBC. Kiri mutaratara jwa mweru jwa CBC aritoa ba grade 6 bakethro bakithithia kigerio kia KPC akenda gutonya junior secondary school imurikite muthia jwa KCP na kuija kwa CBC kiri makarika 2023. Kigerio kia Kenya Certificate of Primary Education nio KCP kirari kigerio kia kinthiguru gia kunenkera murito wonthe wa kirasi kia binana certificate ya kuthiria murumo jwa mbere jwa mutaratara jwa 844 kenda atonya secondary. Noria support range get from my parents, my guardians, my teachers and everybody around me. Support you, kumbone love you, and then my teachers always there for me. Ni kigerio kirarunga mairwa ni Kenya National Examination Council kana NEC iria irirungurwa rwangirwa kithomo. Curriculum support officers who are been assured across the country that examinations have arrived in all our 479 containers. KCP yaambirerwe mwaka jwa 1985. Exam haikuwa ngumu vile, ilikuwa tu hapo katikati. Itwa Priska. Mtihani ilikuwa ngumu sana. Ni kigerio kiria aritwa bagiragwa ithomo bya Ithabu, Gichonko, Githweri, Social Studies, Science na CRE kana Islam amona Kinya Hindu. Ile challenging ni science kwa sababu answers almost zote zilikuwa zinafanana. Ukiangalia kwa answers inakaa tricky kwa sababu kama kulikuwa na question ilikuwa inauliza which one of the following does which place in the human vagina, where does the zygote attach itself? Hiyo swali ilikuwa tricky kwa sababu nilikuwa na confuse zygote na embryo. Female candidates performed better than their male counterparts in English, in Kiswahili, and in Kenyan Sign Language. On the other hand, male candidates performed better than their female counterparts in mathematics, in science. Okithomo kiri na max 100 na jaringanirwa jagakinya 500. Kigerio kirajukagia ntuko Ithatu. Mwandike thereria sariki 28. Jumaine ketho ya ere exam day 1, Jumatano day 2, Aramisi day 3 torikia kigerio.
na bakwa bari very much ready kuthithia kigerio giki kiria kithithitwo kwa miaka 39 kirethairwa kiri na mwago jwa mwanya igita riria minister wa kithomo aragitumiragia Jawethre mtu uria uri namba ya mbere akigwetwa. These 23 counties that actually deserve our commendation and recognition are the following: Kakamega, Nairobi, Meru, Bungoma, Vihiga, Siaya. Number of candidates scoring 400 marks and above dropped to 9,770, 0.90% from 11,559, which was 1.10% last year. Now my distinct duty to invite the Cabinet Secretary to make his comments and release this year's examination. Karibu Wasili. The mark of the highest candidate rose 4 points from 428 in 2021 to 431 in 2022. Kethairwa kare kagita karia arito baria bakithithitie baragwataira nkoro na mauri kenda bamenya marks ciao baingi bao bagikenera mpumi. Ngai murathimi Mimi nilikuwa natarajia alama kati ya 400 na 420. Sikuwa natarajia kupata juu ya hivyo. Chukuru iria ithithite bwega kinyacio ichirajukagia kanya kau na gukungwira na njira mwanya mwanya. Kiriana 64 mwana umwe na maxi 404. Kwina ana 14 wena maxi 300 gweta 399 ana 14 na kwina ana bange ana 23 barabe na maxi 250 weta monka 299. Arimu na aciari batatiga gwa nyuma kuonania gikeno kiao kumania na buria ana bakurukite. Njuge omuthe twina gikeno kinene muno tukinyita maumirira ma kigeranio gya 2023. Ni kigeranio turauga ni historic tondu ni kigeranio kia mwiso kia 844. KCP nio irarindaga cha imwe ya murito wa kubangania utoro bwawe bwa ruju kiriba ingi bakienda gweta secondary njorwa na iria irine gweta max 363 na ngenda wita chuka girls na mwisho ndathiria school ngenda kwa doctor. I'm hoping to join Alliance Girls High School. It's my dream school. I would like also to be an oncologist because there is an increasing number of cancer patients. Mbere ya mutaratara jwa 844 mbere kwari 7423 na nandejo umweru ni 2633. Aritwa nkurukia milioni 26 ne bathithite kigerio giki gya KCP. Murimo juria munene kire kigerio ki jurari wamba bwakyo. Murimo juria jurachwairwa ndawa o mwaka. Examination cheating is the lowest form of intellectual dishonesty. We cannot let the reputation of our country and our children, as I said, be condemned to our own irresponsibilities. We've been given tasks, we've been given assignments that we need to deliver, and we should deliver on them. Muritwa uria watongerete KCP mwakene jwa 1985 ari Naim Samkei na wambere mwaka juju arari Michael Warutere na Max Magana jana ja 28 na nde kigerio kiria gikathithagwa ni kia Kepsea. Maureen Kinya, Nteto cha Weru. Ana banda ka 67 kumanja itego chomba neba Dirito bakigimarwa gukurukira kikaro gya kumenyera na kia Father Francis Limoriwa ana baraba inge ni bakuma Isiolo na Samburu ni bagirimaretwe gikimeru ende baritanwa mantu jage kanisa kenda batweka Weru bachoka kire county chiao akiaria Fatheriwa uria kinya uri na gikaro kia kumenyera ana bari augite namba ya ana bandakane bongerekete bonene kikarone kiu untubura bukuonania kuombe kakana gakaeze kakethirwa tezaniritwe buru mukirimithika na Father Francis Limoriwa uraina chukuru ya nabari na kinya banthaka awete mwano muthaka na ateaniletwe ntubu nene akiromba aciari thirikari amwe na mwingi kwiritanĩrio chokanĩria mwana umbere ya uraburu. Watu wengi wamesahau maneno ya wavulana huko nje,
na nimeona hiyo hapa kwa sababu niko na shule ya wasichana na wavulana. Utaona wale ndugu na marafiki na jamaa wanaangalia sana maneno ya wasichana, lakini maneno ya wavulana hawaangalii. Wakati umefika wa kuangalia maneno ya wavulana, the boy child. Riu fathari wanarombete aciari kwiritanĩria kurera na ũtalia na bawa tu acionthe cioturo bura kubati kendo kuria muongo yumwea. Mimi ningeomba tu wazazi waone kwamba wanafuata zile hatua zote za kumlea mtoto. Amezaliwa, akiingia sasa kutahiriwa, wanapaswa kuona kwamba haingii hatua hii kwenda kufanya vitendo vya kuiba ng'ombe na mambo kama hayo. Kwa hivyo wazazi wanapaswa kujivunia. Kwa hivyo mimi nimeambia watoto kwamba mimi najivunia kwamba wao wataendelea mbele. Nikichukua kijana kama Gabriel kutoka Samburu, yuko wapi? Hebu njoo hapo. Huyu kijana ambaye ametoka Samburu, mimi natarajia yeye yuko form 2. Aende asomee degree. Unapenda kusomea nini? Anataka kuwa daktari. Sio eti anatoka katika sherehe kama hii anarudi kule Samburu kwenda kuiba ng'ombe. Yeye anasema he wants to become a doctor. Aretie gitara kiatho kia nturio ya ana 67 kuma ntere mwanya cia Kenya bararetete amuno batana no ntuire bwa gikimiru indu bakaewa Mauritania kanisa kenda ba Weru bwa ntere mwanya ira baumete. Hawa sasa wanaitwa the warriors of the light. Sio wakwenda kuiba ng'ombe ama kwenda kufanya maovu, bali watakuwa wanabeba mwanga wa Kristo kama mabalozi wao. Sababu kubwa zaidi yangu kufanya hiki ni kwamba hawa watoto ambao watu wao hawangeweza kuwafanyia sherehe, niliamua kuifanya hapa mwaka huu, na ni furaha kwamba wote siku 10 wamekuwa ndani, wamepumzika na wametoka wako na afya nzuri, wanatabasamu. Wengi wao walimaliza darasa la 8, kwa hivyo wanaingia kidato cha kwanza, wengine wako sekondari. Bamwe bana baranja tio itekiumbo batana kana kethira bagetanwa bagetianirwo na mantu ya nthi ya kuthukio turubo yario kwa maitha no tumiri bonda wa chembogita ibona nete Weru wao. Nikuja hii shule 2016 mpaka sai uko nyumbani meishi maisha ya umaskini, nikaletwa hapa sasa hivi nafurahia. Nashukuru fadhaliwa kwa kunilea mpaka sasa kanitahiri. Ingekuwa huko Samburu sasa ingekuwa nalisha ng'ombe na kuiba ng'ombe za wengine. Na natamani maisha yangu kuwa daktari niweze kusaidia watu. Nimekaa miaka 4 St. Francis. Na nimeishi maisha furaha sana kwa sababu ni maisha kusoma na maisha maombi. Nimefurahia sana kwa sababu nimepeka jandoni. Kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika. Gikundi kimwe kia antu bawendi wega ni bagitite mambura na kwa thigunko ana na antu bare batiguchumba wodini ya Kibirichia bare bagunikite bunene na thigunko eji ya mwaka mweru ni ana bamitaene bare kinya baenguo cia gwikira naria abangania borite bange bare baguchumba gutethereria ana taba Kelvin Kimathi ni agutwachio. Ikundi kiki antu bawendi bobo ya rungurwa kanisa ya Methodist Nteresia Kibirichio kulukira Daniel Kaumbuthe ibadhithetie thithia rabata muno ntere oyu ria kuwirani na twana twatu tioshumba turatu tena ciari na turatu ringikite muno murimu ya mukingo ntere oyu na twetura tulana muno mamburene ya radio ya thigunku na bau bethagirwa batina antu bakurungama nabo kanisa ya Methodist kuma Synod nionere juke murigo Joana baba bamwe ne bathomithagia indi baba ingi bao bationa gotethio negitare antu baba ingi bakugwirwa no ntu bathigunko kana kugwirirwa guciaro gwa Kristo ana bao bationa bakugwiranirwo nabo tontu kwithirwa ikubakwithwa bakiona kuri antu baba igirwa kiao niro kanisa yonere nebu ikubajukia iba thithagirie untu ba utuma baigwa baina antu ba baigirwa kiao andi bo bwega bakarita into biao kanisa ekarita ngishoka yankatho muno kinyane institution ira twithairwa twina cio
ta gintu tugwita sako yani capital sako mero ndaima na kinya institution ingi na ndibo bwega kuma makanisa yetu na aturi bakarita nto byao tabibo kuona tukibagaira tukabarugira kiatho na batinda bagwiritwe na ni untu thinirane ne kiritwana tuwiki thomo mukaririte uyu wa ikundi kekere thirikari muno ya kaunti wa mona thirikari na kiribakoni twendi bwetu kaneromba letu tonto ana baba mwe betu bakurukite bwega na thirikari kukurukira kaunti kukurukira MP iba ejanaga mbesha bansari twaromba muno bedo bakithuganagiria na baba kinya kethira batino tedio bongi baba ejage mbasari na gita rengi na leo bakona magita na magita ana baba utetheka kukurukira aciari bao na itumikia we kuromba na bao kwolero na inya muno na njira mwanya ya njirene kithomo challenge sira nyingi muno tuona nuntu bwana baba ni kwithirwa muno baba ingi baga fisiu kana bago tedio baumara bageta streetine ukethe aba kuthiuruka bakioja bia into now na kinya gwita rimwe kuchwa ngugi na bationa ntu bao bandika kwa wana baba katega gwita skuru nuntu bakwaga utedio kwa iketo miturombo utedio batike yo tonyo gwatine bwandira wacha kulebya ira chinyi iba inyerete muno bamwe bao tukuona bakekucia ngamu nuntu bakwithwa bakwaga bagwitijira na ithithia ni ithithia mukirikinya na Weru ni mutumiria munene wa kanisa oye Methodist Nteto ya kibirichia wa iboega nontu bwa ngugi evangelist Kaumbuthe oro yukite murigo yo ba coordinate na utirimana nabo no ba council ofisi newe na there nabo na be encourage Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi Aciari nterechegembe ni bori tugutigira ni bakuthomithia ana bao kana bekirwe mpene na kuthitangwa bobone kuringana na mukaririgite wa njuri njekegembe North Patrick Ntwacheta na ure wari chibo wantunene Gerard Kithia baire baba barera aciari ati kithomo nikyo rugairwa marure muciari omba kwa mwana wawe mwana wende kuthoma mwanka athaino mantu maria mai biongo obia aciari ibaingi ni buraana abao bagacoka acukuru kwanjire tariki 8 na boba form 1 bakianjagiria tariki 15 untu bura na bo atongeria areo chibo tene wantu ambui twenjerandikithia na kinya mutongeri wa njuri ncheke wa ntere ino chegembe North Patrick Ntwacheta bakuria aciari kira gitigire ndi no akutigira ana abao bakuthoma ukarea wiki mono kuchukuru sheria yu ukawato mwana utoto na right ya wiko chukuru kikithomo ibyo twe thirikari turomerete na ibyo biromerie thirikari biu kuhakikisha mwana wenzi aite no ntobwo Weru baruyu akuthoma utamanduni bwa mbere no mwanka ndiguru itembele na njire kithomo kuthomethia ana kithe no baciarire ibwo utamanduni bwa tutongoracia utamanduni bayere utamanduni bayele mesere yonde ya mawea ndikenda ndi yumba wita na mbere bu ni bo utamanduni bora ntongora cia yanda aero kanya utamanduni baya Ithatu ni kuritangwe ke bitengo bionde bya kulima utegitengo no mutetera ciantu nikenda tukalea kuritangwe gwiti na mbere uteminya kuonekana kiri community ogu Kithia na wetete ati kinya mantu megie ntano cia ana bari nuntu bakurukirwo ni gita wamwe no gubukimenyekana nginya thaino no abuthite na mbere na kuonekana akiuga mtura kagwatikana atanite mwana wake wa mwari no mwanka itagariro chirwe iguru riake ntano cia ana bari irendeza wa muno ria ntano cia nthaka ira tanairwa na aranturene muntu nuntu antu kwe batenderera otombo batari tano baukumia otombo boria animbi negwere muntu wethero ena thina kunyethereke muno kuotana mwari uti wethero ena thineu ni kabwetherwa kutuntu bubwea na antu bakerio borita na mantu amea nikenda bwangu kama antu ya nikenda na betu bari bakora bwea
waeta muntu weya kuwatikana atanete mwono mwari no ntuka watu atanete mwono mwari ne kirai ukabungwa ukoekira muntu mwono kio mwari ukabungwa uketikiria kweta kuroma kinya kuria nkima irui itanete mwono mwari ukabungwa bongoka watu Kumegebe North, Western Class, Chabare. Haritwa bakaraja ba cukuru ya primary ya Kamiti Ntere Chabore ni bezete amwe na kugita thigonko na aciari bao atori na haritwa ba cukuru ijikenda gukungwira mwaka mweru bakiari haritwa baba bakaraja bariuga moroto jwao ni kuweza na wirigiro bwa kumbana uturone kiri haritwa ba na nkoro kikubekira nkoro ya kuweza na riria bombana uturone. Wametufanya tuwe na hali ya kutabazamu. Haritwa bao na baibare ya kuruba skuru ya primary ya Kamiti Ntere Chabore na baraba yekene mno ya alumni ibe iti amakire kya thoki mugia kumanya na kuria ni ramo na kinya ushokia wako kire ya shiaribo nturene oiji. Baba nyuma yetu imbridge to badidheria. Baba beo nyuma yetu batoto kudithia bridge etawate na Kemeru. Ndaraja no kuigwa arabu kathithia ate bakaunira tutikwenda gutiga ngap ate uningo kinya ninde komeisioro na araiko kariora gukari arabu ntikuria ahojore ate ona ntware ambokara naja tuitatatanire ni sawa sawa. Aciari bao bana bao nyuma ya mathwa ye buru batitite kuona ni ukena kuo yaku Tobo akorborona ni ana baba getaga ruongo bakejaga. Ana baba kathiuro kande gorone onde bakeja. Ne utokaromba tugweta socks tukiraga o. Bau magara gente goro yonde bageta bwega na bakeja bwega. Ngaya bodharime ana beto bamwe bajojo twaromba gatukiuga ibwete ruongo. Na nande na arwa twera tukara viumete Nairobi viumete ruongo. Na bio tokinyira na tukujukia twe na nkatho tukiuga ngai wetu abutharime na aburugurire njira bwete bugire nkuruki o bwatharimwa bukare abiana benu twina witikio bukare twekirwa mantu ya meru ndene ya nkoro cietu kambuga ibwega na mbere murungu baga no nditanite area je umarodi miaka 16 kamite miaka 9 miaka thate no zavite thirikari tona ya bukare kinyani history ndena Meru ndejire ndeni meti 1978 lakini kiatho ya giki aciari kwirwa ibwega nana tikawenda digerirwe no tubontubu tikawenda antobeto enonera yera kwa miracles era ntobona kwa lakini batimenyaga iyi miracle yana kubweri bwega ciari kutorera kutomenyera no tuthithiro turobwetu aliriri alitwa bao ni italiri kenerini atongoria mwanya ontere iji ari Leslie Muthami uri manager ofisi ya CDF ya Buri chokeria the professionals from this area babu ambwire ni tuina gikundi cha kikimbo tuchita atori bakimbo ke professionals but you guys have gone a notch higher and as your brother and as your age mate I want to make a prayer for you. Whoever is looking for a promotion, it is going to happen in Jesus' name. Whoever is looking for an expansion in business, it is going to happen in Jesus' name. Whoever is looking for a family, whoever is looking for good health, it is happening in Jesus' name. Nkuluki Muthamia tukwenda Ithatu na meeting na professionals, tukwenda butuongera maarifa, tukwenda bu critique na kwa manza mengi bono kwa tutethira ya tubwire ina vikwazo vi in law, whether it is our work and whether it is not our work. And forget about the politics. Let the politicians do the politics. But to the development and you do the continuity. Weru TV kumaburi mbita wake uvin kimathi. Nkatho cha mwanya ikugwatanira na bautwe kiri Nteto cietu cia Weru thaa ithatu tucemanie rujo kiri Nteto cieru thaa mugwanja ni bwega ni untu bakuona kanya na kugwatanira na bautwe mbita MAUREEN Kinya monaniritwa mathithio MAUREEN Kome. Good night. Weru, easy.